Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadui yansifuna lahu wa yarkau thawbahu wa yahlubu shantahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Kamiru nabitna sallallahu alaihi wasallam syadidal haya matan resiri wat tawadui nanniya maraja pakatunale alena mato jai wisandalana alena mato parra-parrai dedekna bembekna nanniya dewa mutoi sujuk pangang tau maria wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa singgah balik Cilla di subuh yang berbahagia ini. Insya Allah yang berceramah Ustaz Hamka Pasongko Celak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Narik ko milok mopi makita nulle mopa makita matae alhamdulillahi rabbil alamin. Narik ko milok mopi maring kalinga nulle mopa maring kalinga do cilie alhamdulillahi rabbil alamin. Narik ko milok mopi mandre milok mopi minung yulle mopa pasilengangi kegay jalangkote kegay panada alhamdulillahi rabbil alamin. Narik ko milok mopi makareso milok mopi kedo yulle mopa makalimae yulle mopa makalik jakang ajewe yulle mopa pagilingi watak kalewe. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Magani kira-kira nariko na cabu ifong Allah subhanahu wa ta'ala pakita airi mataye. Tentu dinagamitai pasong ko celai macarama. Magani kira-kira nariko na cabu dek na nule manan na timue. Dek na nule maringkalinga do cilie. Makanya Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Nariko ang kamopi yaitu makanja. Makanja mopi pun sinna. Makanja mopi ajok kangana yule mo papake guna si bawa madeceng aja kita kalupa syukuru meringarari pengallahu subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nariko musukuru kiwi papenya makude na paja na tambayang ipong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na mo nariko masakariwi. Inna adzabi lasyadid. Majepu
pacalaku maserum afi padi. Hadirin jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat temma patuta dena paja ikiringan ni lauri ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kai baca suani ana al-laili wa atrafan nahar insyaallah angke ilolongang asalamakan pada asalamakan yang kena lolongang ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Hadirin jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, oh ibu, alhamdulillah. Buah semangka, buah kedondong. Ustaz Hamka yang ceramah, senggol dong. Alhamdulillah. Ulan Ramalang kesempatan marilo doang. Kenapa? Nasabak pong Allah Ta'ala malumu na tarima parilo doangenna tau marilo doangnya. Magampangina pasidupay yang akata na punne akata. Magampangina pasilolongang tau punnewe. Tujuan narimakwan na naro. Idi ang kerapi wi ulan Ramalang. Terutama 10 terakhir pacapura rilan ulan Ramalang. Tapamigewi marilo doa di pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yako paralui tari-tari ki marilo doang. Ya. Yako detulet tari marilo doang. Aje tari. Hacule-cule ki. Ya Allah. Ada pagi kesehataku. Hacule-cule. Kumacule-cule ki taribu. Taritonga ki. Magai. The power of Ramadan. Kekuatan Ramadan. Ya. Kekuatan Ramadan. Ya. Makanya kesempatan ini. Ya. Ya. Pada biasa nariko lawi akasannya. Kebiasa jamaah. Kebiasa jamaah. Wantara joko umrah. Daripada jamaah. Maka debu, pak bu, nariko okoki yolo nakak baik. Sikil laki pakanjake wi peringerata. Pasi sumpung ni atita si bawa pung Allah subhanahu wa ta'ala. Mak darari marilauri lo nakak baik. Nasabak magay majami lo na makadaka. Namo maculi-culi ki marilo doang. Na tarima to pung Allah ta'ala. Apalagi nariko matunga-tunga ki. Magay the power of Baitullah. Kekuatan Ka'bah. Ya, iko perli pateri-teri ko de tulet teri aja teri ko yolo na Baitullah. Akhirnya matawa pak wada, matawa pak masimang, pura matawa pak masimang. Uspasi puluh mana ni, upangole ko Ka'bah. Akhirnya marlelo doang nga. Iya pimpingi parlelo doang eh. Si komo kor marlelo doang ka kor mondriko teri tumatua. Teri je maga tu teri. Pokoknya deje nak je teri maka dah kawih kusula de tu motor lo wambak bukan rusu merelu dongi. Ya Allah ya Rabbal Baitil Atiq irhamna ya Arhamar Rahimin. Nah apa ni teri. Wah melampilak dan isa diperdelo dak tani ni pak. Her magi ta teru her. Weh terhadulak de kasa demi tak mirelo dong. Dengaran ka pangapo ta nak kada deje ustaz magi pelena. Mengaramana ngiro anu kesana aprang nak DJ kasih Pak Ustaz magi pele magi muterlak dan kada mulai jaya ku Ustaz. Aduh. Ternyata pele oleh jaja na Pak silulu ki den aja na magi. Nasaba aku ki yolo na kabe madari ro paringerangi cidi mini. Yasi mata-mata magi. Imin rukur Baitullah.
Hari ini kita tidak mungkin kita tidak mampu menggapai the power of Ka'bah. Nasabak jarak nama bela. Tapi ada yang kita harapkan hari ini, the power of Ramadan, kekuatan Ramadan. Hadirin jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan hari ini, subuh yang berbahagia ini, angka di parilo doang, cik dimi parilo doang, tapi mampu memenuhi kebutuhan hidup kita. Cik dimi parilo doang, tapi nulle pak depungi sinin na akata ta idi rupa tahu. Tega na yaro, merepa ibaca. Ya, sering kita baca. Ya. Keganero ya nari tupak doangan ripal lawangenna dua sujud. Agana padongan ni parlawangi dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nasi baca ribu tu. Nariku yena perilo doang ina paterimangan ki pengalata alat. Dia dah agak pada ini dia tahu mau perilin. Ya. Wadi janji si bari si mi tapi mampu memenuhi seluruh kehidupan kita, memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Kegana nomor di Rabbi ghfirli puang adam pengi peng atas salahku puang. Degaga tahu degaga atas salah ngena. Degaga tahu degaga tak kalupanna. De nang katau de nang kana tas salah. Nekia sika sinna tau tas salai. De degaga pada amu pokang nariko kayak dampengi atas salah ngena dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka ini pasan na tomatata. Degaga lalat degaga tikungan na. Degaga tasi degaga bomban na. Degaga aju de nakke pasu. Degaga tahu, degaga atas salangan na ni atak kalupan na. Sikas-sikasin na to tak kalupai. Yener tu dek na paja milo toba dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Makanya insya Allah dengan ini Rabbi ghfirli puang adam pengipong atas salahku puang. Makanya pengalat ta'ala tidak pernah bosan melihat hambanya bertobat. Iko pura si toba iyo subuhi pegok si dosa kue ele toba si koloro pegok si dosa toba si kuasrai. Dena cau pengalat ta'ala mi kayatan na milo toba dari mi idi mengingi milo toba. Madari mi idi mengingi. Makanya pakul tustaghfiru rabbakum innahu kana tawwaba. Faqultu astaghfiru rabbakum. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Menjepu pengalat ta'ala. Puan meraja dampang. Ustaz megala ada dosa aku. Narik malupu dosa tak yakin dan percaya. Pamasina pengalat ta'ala liwat palupuna. Narik meraja dosa tak yakin dan percaya. Adam penuh pengalat ta'ala liwat para jannah. Siapa kira niga kira-kira yang dulunya pernah ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melumpuni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dek gaga pituai orang yang mau membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan berdekatan dengan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nigero Umar ibnu Khattab. Siapa kira yang dulunya memerangi Islam, na perangi selenge, bahkan na ulu selenge, sehingga dek gaga kire, dek gaga pitue yang dulunya memerangi Islam, sekarang dia dijuluki sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Nigero Khalid bin Walid. Siapa kira orangnya budak ata atau kasiasi, ata topa, ternyata tu maloto topa tahu nak dia nak maloto mabolongi. Tapi ini jemaah yang dimuliakan Allah, okomopi lino yang kalingami meni lepak sandalana, lepak sandalana, okko suruga nigero Bilal bin Rabah. Allah lebih bangga melihat hambanya
yang berdosa, bermaksiat, tapi selalu menginginkan ampunan dan rahmat Allah dibanding orang yang rajin beribadah tapi nak buru-burungi pak kasibiannya. Akhirnya alina bawa tama suruga, tahu tama mana ranaka, weh aja bose patama tu kidi, amo mani komi pintun na tu kasih mariotoni. Makanya Allahumma Rabbi firli. Yang kedua, warhamni puang amasi ki puang amasewi atamu puang. Puang amasewi puang atamu puang. De negaga pada di zaman dimuliakan Allah. Narik kololong ki pamasina pang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikuturi ibaca mo yewe, maka insyaallah engkalalang engka apati ruang na weringi pong Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ipogawi ro jama-jamange na wading nang kanola liti pamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Maringangi ipogaw de cenge, maringangi ya kaya na maringangi ipogaw jama-jama makasinge. Wa ahsinu ya si diaya rumah kada api de ceki inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin naya pamasina pung Allah ta'ala na puji wi tau angke na puji mapi de. Makanya warhamni puang amasi puang gangka na wadi jaji engka tahu tama surga pamasina pung Allah ta'ala pakaswian na biasa-biasa, amalak na biasa-biasa, tapi karena ya masewi rupang Allah subhanahu wa ta'ala, ya masewi rupang Allah subhanahu wa ta'ala, tami surga pamasinap. Magai makanja pengampe naluri padan na rupa tahu. Magai makanja ipat tentuan naluri pang Allah subhanahu wa ta'ala. Magai dena paja mapakatunale lauri pang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaditin biasa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam maraja apa katuna ale. Dena sombong ya. Katu biasa tu patu ya, aja gak tersinggung contoh mi. Ya, jika engkama tersinggung ya. Nape si minggu mak baju kurung ya. Dena namilo jel ngero to malipa ya. Iro to lagi ro dito panang kanalo negeri Arab kumi. Dena nang kami cawa-cawa contoh aja gak tersinggung. Ya. Ya, dek. Ya. Denu tama beraja pakatunale. Maka dari lalana barsanjem wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadui yansifuna lahu wa yarkau thawbahu wa yahlubu shantahu wa yansiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Kemiru Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya matan resiri wat tawadui nania maraja pakatunale alena mato jay wisandalana alena mato parra-parrai dedekna bembena nania dewa mutoi sujuk pangang tau maria wae nyaman tu Pak Barsanji kanjana yekong katau pahang ni betuangan ni ro Barsanji nari ko mak Barsanji wi teri marani atinna napakua batina magai samanne ro ni taliale lu kedu-keduna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajaburni ya. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni agak sewajaburni puang digaga tahu digaga kekurangan nah tidak ada gading yang tak retak digaga tahu suku angka kekurangan nah tapi dia negara kepada pada di nasib buang kipong Allah Ta'ala kekurangan tak magani kira-kira narik ko napita yang mana napita kipong Allah Ta'ala kekurangan tak wadi jadi digaga si pulung ko mite pasung ko celai apa misalnya kekurangan nah
Apakah si puisinya contoh? Ya. Apakah magisnya? Tapi karena Allah menutupi kekurangan kita, Allah menutupi kesalahan kita, Allah menutupi, makanya dia negaga pada zaman dimuliakan. Wajaburni ya Allah, saya tidak mampu menahan malu ini ya Allah. Seandainya Engkau perlihatkan kekurangan hamba ini di depan hamba-hambamu ya Allah. Makanya narik kui di zaman dimuliakan Allah, aja mutalliwa-liwa, aja mutakabuk-kabuk. Nah sebab magai kita tidak bisa bayangkan seandainya Allah perlihatkan tabir-tabir semua kekurangan. Wajaburni, biasa ke emosi, ya, meledak-ledak, ya, biasa ke maga sena, maderi deto syukuru dan lain sebagainya. Tapi karena kita selalu berdoa, wajaburni, setiap kekurangan Allah tutupi kita zaman dimuliakan Allah. Yang keempat, setelah wajaburni warfa'ni, puang, angkat derajat hambamu ini, angkat derajat hambamu ini. Makanya jangan heran ketika Allah narik kupung Allah Ta'ala meluk Makkah, betiran tak sedih rupa tahu. Bisa saja mereka orang-orang biasa, tapi yakai ripung Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa dimuliakan oleh sesama manusia. Wadi jaji tahu biasa mi. Tapi kau Allah Ta'ala melo panoya batiran atas sedih rupa tahu. Bisa saja orang yang berpangkat ipakatuni lori padana rupa tahu. Makanya warfa'ni puang. Dek negaga pada Pak Bu. Dega mo degaga duita. Tapi ko yang kataw yewa si runtu de na paja mi cawa lo ridi. Newa ki ada noliki. Deto nagaga pada mai gaduina talanggalangga warang parana, tapi dia gaga tau poji, dia gaga tau mewe si bawah, dia gaga tau milik materi. Jangan dimuliakan Allah. Tapi karena ketika Allah angkat derajat kita, napa kelebih pada terupa tahu siulung pulungi pada terupa tahu. Maka dani wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Ya, api dia ceki, ya. Api dia ceki si pada batina pun Allah Ta'ala api dia ciluri. Nasabak sinin na api dia cita, sinin na pangkau kam makan jata, angka mutui riwal riale lori di. Ya, angka tahu makasing nariko malebih batina mapu dari sisina. Ya. Narik kumiluki napakalabbi tawina sa tumotata. Narik kumiluki napakalabbi pakalabbi tu pada terupa tahu. Malik narik kumiluki ipakaraja pakaraja tuiwi pada terupa tahu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum palaha. Nariku mapi dece kitu mana aleta matutu tapi decengi ia namo nariku mapi jaki aleta matutu tapi jari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kelima, setelah wajaburni warzukni puang pakai dalirwi atamu puang. Dali agamele yelau, dali warang parang, dali pangka, dali sekolah, dali kedudukan, agapi, dali sehingga madari mega tahu. Ieru si mata-mata ni lau, nalupewi milau adisi disinga lori pengabau Subhanahu wa Ta'ala. Ia panasat tahu apalagi makukue, ia panasat tahu madece nariko mege warang parana. Baik, madece ngiyanu pasti maka desi dimi mega warang parana. Tapi kung kataw maka da rajing makasiwiang, rajing ilo masigi rajing lo gagi jarap patay yung kalinga maka dewi madece ngiyanu rajing lo masigi
We madicing yanu alena turipeli masige jarang. Nadi nagaga pada dalle na wiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala narikku na lumuangangi atanna papole decing na niya pakkasiyang iyang kinapuriyo pung Allah subhanahu wa ta'ala warzukni wahdini puang tiruangangi atamu puang tiruangangi atamu puang wahdini alengi apa tiruang atamu puang eko carana rigaw ang kata papole gaw atas salang nawiring ngisi ja aminga kapung Allah Ta'ala. Rigaw ang kata papole atak kalupang minga kisija. Setidaknya ibacay astagfirullah. Anja si makada astaganaga. Ya. Ya rigaw makada mi taki lalu maro ponco maro mini. Ya. Tapa ma nak astagfirullah. Le itu tu muy ma akisan 5 mata. Tapi pacolong isi cedek. Astagfirullah. Wahdini nawiringa putirong pung Allah Ta'ala sehingga kita menyesali perbuatan-perbuatan ia engke ipugau anu de na puriyo pung Allah subhanahu wa ta'ala. De nagaga pada tau engke madosa nenia tau engke pugau adora kari pung Allah subhanahu wa ta'ala na nak buru-burongi dosana. Na pita-pitangi dosana gangka na takkalupa menga meringar dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga takkalupa mulai wiriasengi amateng sehingga takappo pimatu malekal maut takappo pimatu pancabu nyawa meloi innapai melo menga. Makanya di bulan Ramadan loni lelungi apa tirona pung Allah Ta'ala. Ulan Ramalang loni lelungi pamasina pung Allah Ta'ala. Ulan Ramalang loni lelungi baraka na ulan Ramalang. Na sabak magay nariko ang kataw tama ulan Ramalang. Na depa na melo menga upan na piki melo menga. Nariko tami ulan Ramalang na manggutumo pa makasiwiang upan na piki melo makasiwiang. Nariko tame ulan Ramalang makutumo pa baca ayat na pung Allah Ta'ala upan na pakisi melo baca ayat na pung Allah Ta'ala nariko ko ulan Ramalang makutu kilo masigi upan na pakimelo lo masigi apa kata kapu pimalikal mo na pakimelo menga palagi ni ko matangangi boto nang malikal mau turi cuke ikan natoni rawatu engka melekal mo melo ki podangi melekal makade engka tone paganggu-ganggu ikan natuni makanya isaja ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun nariko takappu ya jalan atas di rupa tahu la yastakhiruna sa'a wala yastakdimun dena nawet dingi pamundur detona nawet dingi pamaju. Makanya jamaah dimuliakan Allah biasa wa palap bangang nariko loki sompa di kampung na tawe loki Surabaya sapa dalli halala na pung Allah Ta'ala na de na si coco jama-jamang koro wad di mo pirewa kampo tama pikiri pemang nariko loki Singapura sapa dalli halala na pung Allah Ta'ala na okoro de na melo si tuju jama-jamange wadi mo pirewa pema okorapang mapikiri pemang nariko tolaw Amerika Serikat sapa dalli halala na pung Allah Ta'ala na de na melo matuju jama-jamange koro wadi mo pirewa kampota mapikiri pemang tapi naupan launi sompa okori lalaki buruk mupoji de mupoji wi si coco de na si coco matuju de na matuju makanja de na makanja onro ko tu nasaba upana rewa ki pemang apalagi ko rewa ki mak birijama de ne wis makada niga mario lari mak baju putih toni mas serba putih napa macila hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi waafini puang awiring adisi disingan puang wiring ajap-ajapang dega ga tau de na melo madising dega ga tau de na melo majapah melo mana ki madising ibu melo mana ki madisi to
tapi na madarritone di narik ko melo mana ki masan madising madarritone di dene ulle maga sana kontrol aleta mandre ki andre mana ngagagae apa mula macukka macan ni mapai andre mana akhirnya maka dia pesan atau motota madari ko itani maka dia itu andre tak bulu menyamang belum menyamang sehingga maka dia pesan atau motota naya nyamangi perri naya perri nyamang. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir wa'fu anni. Puang adang pengi sini na atas salaku. Pamulewi istighfar. Pacar wiri wa'fu anni. Makanya dia negara pada yang milikkan Allah. Sedih perilo doang mampu memenuhi seluruh kebutuhan kita. Ya dari itu pak doang ridwe palawangan due suju ya naritu rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mudah-mudahan di manange dena faja nawiringi apa tiropong Allah Subhanahu wa taala to salama alino lania riwan wa akhirah mandre konro ritana toro sekira pakoniro jolo wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.